जुजुलपा जी शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिया हरेक प्राणीया थगु सदु हरेक सया थगु मुदु समाजे ह्युपा हेत जनताया त जागृत्या त थसौ फुक थ स थ्वेका चोनिपि पिनिगु स छिकपिनगु दथि बुएगु छगु कुतख हलिमे थया चंगु स हलिमे थया चंगु सया थौया बुए अज्ञानतया खिमिलया त चिकेगु नीति ज्ञानया मत च्याकाचना दिम छम हने बहम सेनामिया स छिकपिनगु दथि वेगु कुत यानागुदु सोगु दशक शिवे न्ह निसे शिक्षा या लाग्या आबद्ध जुया सेनामी कथ थगु ज्याख यानाचना दिम सेनामी मेजु अम्बिका न्यायचैया नुगस छिकपिनगु दथि वेगु कुत यानागुदु भलासका छिकपिनस वेकयागु स न्यानादि थका छास वेकया त थौयागु खलाबला लसकुसया जजलपामा जजलपा हजुर ठाउँ कनि छुके व्यस्त खछि बुङ्के हजुर बुङ्केगु बाहेक मेगु एक्स्ट्रा ज्याकेन तकेना चना दिगु दुकी छुदु अलामरु हजुर अम्बिका न्याय चाहिँ धासाते खोप देशे जकमकु नेपाल देशे हे धातन जी येका चना छम सेनामी कथ नाजा गुजुल सेनामी या ठो लाग्या शिक्षा या लाग्या छिगुपला गु कथ न्या गु ख वसका कना दिसले दक्ले नापा सिरा यो सुबा जिगु बुङ्के उज्या डक्ले नापा जी एसएलसी बिया यु 2044 साले छिट्वाले तता के पिन्टा प्रौढ कक्षा बुङ्के उज्या यांगा अले प्रौढ कक्षा बुङ्का लगभग सोडा जी प्रौढ कक्षा बुङ्का अले जी परिवारे ट्वाले तवापुङ अग्रस पिने सल्लाह अनुसार जी बुवा मटपुङ तता के पिन्टा तजु पिन्टा आँख सेके बेया निन्टिङ सहयोगी या म ठाउँपट्टि थमन स्याउ जुजुले वकी पलाट्याउ ख अले थ बन्यो कलेज बन्यो जुयानी अले ठन व्यस्त जुल अले बच्चा जी संगठने विद्यार्थी यु टाइमे विद्यार्थी संगठने ज्यायाङा अले लगभग लिपाहे तिनी 2052 साले तिनी जी बुङ्केउ स्कुले वंगा बुङ्केउ ज्यायाङको हजुर गु 44 साले एसएलसी बी ढुङ्का प्रौढ शिक्षा पाखे टले यापी तता तजुपिन्त बुङ्केको ज्यायाना दिल अलिनाप 52 साल पाखे औपचारिक रूप बनेको थि छाया शिक्षा बिगु ज्या याना धका थाया दिल नापा प्रौढ शिक्षा बुङ्केगु व बनेको थि छाया मस्ते त आँखा बुङ्के बले गुली थाकुल गुली अपुल छुचै पात उसका कना दिसले प्रौढ शिक्षा बुङ्के ढ्याउ छौ लिमिट समय जग्गा जुई जाने ढुङ्क वेकअप पिन ल्या छ्यानी अलि निश्चित ज्यासँग फुर्सद डौ युखे वेकअप इन्दा क ख निसिन सेने ज्या जुई अलि साथसाथै वो क ख जग्गा मकुसी वेकअप इन्दा सरसफाई याउगे ले जी छुछु रोग जीवले चिसँग गजेउपट्टि वो रोग लिसि ल्याउ फै ढ्याउपट्टि खात सेने हुन जुई अले जीव समाजे समस्या जुया चौंगुली खाटक वेकअप इनके नङ क्याउ अले झिसनङ वेकअप इन्दा सम्झे बुझे याउपट्टि ज्याजुई अले ठौ ठासे हे चोमपुङ तजुपुङ मामापुङ काकीपुङ जुजुली उली समस्या मजु छिटा ठमङ मासी थटान मासी उजुल ठमन न्याब्ले स्याचङापुङ जुजुले वो प्रौढ कक्षा बुङ्गाबले उली थाकु मचाया लाले लाको साने ट्याटी ले गुलिङ प्रौढ कक्षा झाइपुङ तजुपुङ तमापुङ मामापुङ निच्छी ज्यासँग झाइबले एको ठाकुको झै न्यलम बन्दी अले गुली न्यलौ खाट ढ्याउ जुए चोसने 1-2 घण्टा बन्दी बले वेकअप बिगे गुली वेकअप सँग थकै मने तरिङा नन ते ठाकुया जिता या मफा जगन ट्याडी पुण्ड सेके चाहे जो जीवना छौ जग सान चुए सेके नानी जग टाइपुनन्दी टाडी पुनन्द एजुली वो इले वेकअप नि माहौले चौनाबले एकदमै झिमा बौपिन्दा
जिमाम्बो मसौ जुलिन ठेय सेनेमौ जी असल 50 सल अले अझी नु पिडी तेस मस पिन्डा चाहिँ सेनेम ढ्याउपट्टि ओ यको इच्छा जागरण ढय इच्छा जागरण चाहिँ जु खाने ढ अलि साटसाटै झिसङ जिङेडा सोडा बङ्कानी मेमेपुङ के पिसन बङ्कौ झिउ सोय ठे बङ्के म ढ्याउपट्टि सिय अटे बङ्कौ निरन्तरता बिउ यङ्कौन चौँ झिसङ ट्याको छोस्गा ले स्कुले बङ्क वहाँले खास जी चाहिँ बासु स्कुल सुरु खे वहाँक हजुर बासु स्कुलमा जी अग्रज शिक्षा प्रेमी ढवेकन बालमुकुन्द बासुकलाजी न जी क्षमा जियोग्राफी भूगोलमा न विद्यार्थी जोले बासु स्कुले भूगोल बङ्कीपुङ शिक्षक मरु जोले जिता सत दिउख अबले अले वो माहौले वहाँले विद्यार्थी त्यो 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा बङ्क्यो यु जुबले बच्चा सपिनी बिचे बङ्के बोले यहाँ ठन बच्चा तयारी अनि माला ठ मेहनत न या माला एजुनी प्रोड कक्षा जगह बङ्के बोले छि कुयाउ जगह बङ्कान चाहिए जोला पुली थ मेहनत या माला तर स्कुले बङ्के बोले बच्चा मेहनत न या माले जोला अले वो शिक्षण विधि पद्धति फरक फरक जिजुले वो हिसाबमा माने म खाने द अबले या हिसाब नुगला निसे हे थसँग कमको मे पिन्तान छु सेनिमा थके दुगो ज्ञान बीमा धैगोपट्टि व म त च्या गुजिया छिसा व ज्ञान या म त इना दिला थगु ताला पाके हे यदि सेनामी मजुगु खसा उगु इले मेगु छु यागु धैगु चाहिँ आज तयार दिगु दु अबले छिसा छु तयार दिया अस वो इखे गु 44 45 साल ढ्याउ अबले म्या मस्तेता बङ्केउपट्टि अवस्था कमे जग्गा खाने न अले जिमेउ परिवारे जी बौ अवा जी संगठने सदिमा जुलिङ किसान संगठने सदिमा जुलिङ म्या मस्तेता न बङ्के म ढ्याउपट्टि वेकन सिउ जुलिङ ठु जुलिङ जिमी परिवारे जिउ परिवारे सिन्नेमा म्या मस्तेता द अले वो तत रिब्दाने बङ्के म ढ्याउपट्टि स्कुले छेउपट्टि वो वेकन व्यवहारिय दिल अले साथसाथै वो इले झिउटवाले सुरु खे बोंगाउ म्यामस्त हने वो पटी परिवार पाखन जी किसान परिवारे पढे जो चीज है अले सायद एसएलसी बेट हुँक हरेक जी मिस्टेसन विभिन्न सिपमूलक सिप्ट सिके म डग ढायो जी सिलाई प्रशिक्षण ढय नङ स्वेउ अले जी स्वेटर ठ्याउ अले साथसाथै मेउपट्टि जी पेन्टिङ याउ अझै प्रशिक्षण तन यको काया अले जी टाइप राइटिङ याउपट्टि जुल अले लगभग 1 वर्ष 44 साल लेसिङ 46 साल तक जी नङ स्वेया तर थ आखा बन्टु चंगा जुल अले नङ स्वेउ जुल त मा बौ पिसन चाहिँ छुट्या दिला रसा छम बने हुए जुल रसा थो नङ स्वेउपट्टि जा मया साङ जिल्ला पेशागत रूपमा मयासाङ जिल्ला वङ छ चुइ वाने उजुल रसा ढ्याउपट्टि वेक पिसन सुझाव त सल्लाह त बिय दिला अले वज्या बिस्तारै टोटा ठटा मौ ठके पिन्डा किजा पिन्डा मौ ड्रेस त जुल थमन्टु सुय स्कुले छेउन ज्या जुल ले पासा पिना सुय बे अजन ज्याङा अले लिपा जुजु 2046 47 48 साल पाखे चाहिँ 49 साले हेल्थ वर्कर भक्तपुर नगरपालिका पाखङ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नन्जुयाउ जुल अले वडा पाखङ हरेक छे वङ उबले नाखए जी पास्याई रोग झाराजुई रोग किमिदै रोग त यक्को खाने र मस्तेता जी मेमे पिन्डा अले छे वङ जी झाराजुबु बिरामिटर दला मरुला अले कुपोषण डपु मस्त डला मरुला अथवा खोप त बिकौ डला मरुला ढ्याउपट्टि निने कने जी अले उगी सर्भे नङ याउपट्टि जुल अले वो काठन चाहिँ जी नगरपालिका पाखङ 49 साले छे वङा बोले छौ एकदमै बालाउ लिचो चाहिँ छोला रसा झिटा सकसिन मासिल झिसङ हरेक परिवार या पुङ जी काका पुङ तबा पुङ टमा पुङ बाजा पुङ हेड ले मस्त हेड वेक अप न्यू
थौ लुए छुख गेख ढ्याउ मसिउ बले गेयो चोनी ढ्याउ पगि खाटन झिसङ सिल अले झिसङ अस्ताले छेउपट्टि रिफरियम बेउ अले थके दौ वास बिए टकेउ अले परिवार नियोजन सम्बन्धी खाट ढ्याउ अले साथसाथै झि शौचालय रगटाइ चबी चर्बी डकिमहरू अले झि सग छाफोरियन ट्याटेउ सग लिक्याउ ढ्याउपट्टि खाट झिसङ सल्लाह बिउ अझ्यौ खाट जुल अले नापनाप जिउ मुख्य उद्देश्य ढ्याउ चाहिँ चेछङ्ग बन्यो ढ्याउ जिउ उद्देश्य ख चर्चा नापा जी मस्त बले बंगा बले जी शारीरिक रूपं अपाङ्ग एजुनी झि पासा पिसं मसिय नङ गिजेयाउ खिजेयाउ अझ्यौपट्टि ज्याजु अले जिउ छौ नापालिसिन छौ छु डरसा जी पासा पुन सोय चुए छेङ्ग बन्यो ढ्याउपट्टि जिदा मने दै एजुनी जी हने छेङ्ग बन्यो ढ्याउ जिउ मने दौ जुले बन्यो जिन टोमटा अले साथसाथै जी परिवार पाखनङ जी अभिभावक पाखनङ बने म ढ्याउपट्टि यो को सुझाव दिउ बियो दिउ जुले ओ यन्टुन चोसँग अटगन बङ चोसँग अले छिउगु लिचो लिस ख जी यदि टिचर मजुलरसा अथवा मास्टर मजुलरसा छुजी ढ्याउपट्टि का जी 54 साल लिसिङ 66 67 68 साल तक जी श्रमिक पत्रिका के हरेक हप्ता के एकछिन स्तम्भ कार्य ज्यायाङा जी कमरेड नारायण मान बिजुक्चे नेपाल मजदुर किसान पार्टी श्रद्धेय अध्यक्ष वेकयाउ तराङ्गु सल्लाह सुझाव अले विष्णुगोपाल सर विष्णुगोपाल कुशी सर यापट्टि बालनागु सहयोग वेकअप न्यू सहयोग जी मिसा मस्तन चुगुली हनेवाने म ढ्याउ वेकअप नि बिच जुय जिनन छपला हनेवानेला ढ्याउ वेकअप नि सल्लाहखङ सहयोगखङ जिन चेउ कुटयाङा तर गुली अछि निवट जु जुनी खे भायापट्टि चेउ उली ला मवानी जुनी यको ओगी करेक्सन वेपट्टि न द तर लगभग 54 साल लिसिङ 66 67 साल तक यङाबले गुलिङ झिठने पुङ मिसा मस्त अले ज्यामरु पुङ अले ढ्याठिन झि दुःख जुय चोदी पुङ अले आर्थिक रूपङ समस्या निम्न वर्ग या पुए झि मिसा पासा पिन्टा झिसङ अन्तर्वार्ता क्याउ अले वो इले मजदुर पत्रिका हरेक मंगलबार वइले जी महिला पासा पनि छे तालरसा ठङसुया वला जी अन्तर्वार्ता ढ्याउपट्टि वेकअप नि उत्सुकता जिउ अले गुलिङ छौन्यौ खाट चुइबले ममरु पुन द्याचुनी मण्ड पुन द्याचुनी अझ्यौ गुलिङ लिचोटन व्याचुनी सल्लाह सुझाव टन व्याचुनी ठैयौ चोटरसा बालाइला ढ्याउपट्टि सुझाव टन व्याचुनी ले तत्काल जी विदेशी राजदूत छमाने मान छिसङ क्याउ मौका द अले सुरु के अन्तर्वार्ता कायबले जिधन यो कोठाको जु सुरु के भरे या माल अझ चुए माल अझ करेक्सन या माल यो कोठाको जु लगेजु तर लिपाजु जुम बानी जुयो होला एजुनी जिरा लगेजु जी एज ए शिक्षक मजुसा चुएउली लेखक वा पत्रकार जिल्ला ढ्याउपट्टि अन भजा चुया तर बांग्लाको चुयारको ढाया चुया चाहिँ म यदि छगुजको याना दिउ खस चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पत्रकार हे जिया दिएको जुल अलि गु बंके गु झले हजुर छिसाठो पत्रकारिता युपति अनुभव न कया दिला नापा स्वास्थ्य कर्मी कथा न ज्या खयाना दिला नापा सिलाइ न ज्या याना दिला थको व्यक्तिगत रुचि कथा तका गु धया दिला ओ यानगु कयागु सिपो ज्ञान चाहिँ बंकेगु झोले चाहिँ ज्यावला के महवालाले हरेक ज्याट छौ नापा मेउन स्वापुदै स्वाभाविक ख त जीव बंके जग ढय किताबे बंके ढ्याउपट्टि के वानी मगो हजुर कने वो विद्यार्थी 10 हिउ कक्षा 5 जे ढुंक वनन छौ समाजे वानी अले वो समाजे वानी बले वनन छौ ज्यायन नेमाले अथवा ठ परिवारे चोंगन नेमाले एजुनी सिप देके म न्यामा सिकेसङ ढ्याउपट्टि वो मस्तेटा छिसम बिहान चनेम बनेउ छौ ठ्याजलरसा सिप जिउ दतरसा ठ ठ्या वासन बनेउ ढ्याउ ठौ सक्षम जेउ ठौ टासेदा हजुर तर ठौ आर्थिक रूपमा सक्षम जेउ जुलरसा ठके सिप न देम
वो बंग टीचर हे जेम अथवा वकिले जेम ट्याउ सुन ठौ जीवन याता बाल्लाको हजिया के निम्ति आँखा बने म ढ्याउ छौ पछि जुल अलि सिप्न म ढ्याउपट्टि झिमस्तेता बङ्के या सिलसिला बियन टुचने मौजुजुले एकदमै उपयुक्त टायाजी हजुर सैद्धान्तिक ज्ञान नाप्न व्यवहारिक शिक्षा ओ सिप दला धासा चाहिँ छिकु जीवन चाहिँ सुथारलाई धएको छिकु विचार जुल छगु बनेको थिए सलन्सा मस्त दया चनि सलन्सा मस्तै भविष्य छगु बनेको थिए निर्धारणीय ऊ बनेको थिए मस्तैपति भविष्य बा लागु भविष्य समस्या नामियो ला समस्या नामियो भूमिका चाहिँ गुलिदै छिगु अनुभव छु आज सेनामी ढ्याउ छौ छमा नेतृत्व ख हजुर सेनामी ढ्यामा छमा मोडेल नंख एजुनी चा मस्त ढ्यापुन छौ चा नंख हजुर वो चायाटा झिसङ गेझी कुम दाजु किजापिसङ विभिन्न आकार प्रकार या वस्तु त डेकी ज्यावट डेकी अठे ढ्याटिन छि मस्ते तान चिच्यारीमा मस्त त्यही नक्टिनी जग मिटेउ ठासे त्यही अले तरहङ क्लास कक्षाकै उही अले वो मस्तता वो झि विद्यार्थी तेता झिसम बाल्लाउ खाट बिलरसा बाल्लाउ वानी बामलाउपट्टि खा बिलरसा वो क्या नतिजा है अठे जि ढ्याउ झिसन सिको छसगा एजुले यदि वंकीमा सेनामी बालाट अथवा एकदमै नमुना जुलरसा विद्यार्थी न वयसेको काइनी विद्यार्थी तेसन एजुले हरेक सेनामी तेसन ठके एगेतान डेमाल दक्षतान जेमाल अले समय सापेक्ष जिगुली समसामयिक विषय खेन उले पक्ष जुयचने माल अले सुम विद्यार्थी तेसन न्यासा तलरसा उक्याउ लिस जेसन ठोबेउ ढ्याउपट्टि ठकेन डेमाल अले छौ झि सेनामी जे ढ्याउ सय ठुयो जग जे फे ढ्याउपट्टि मगो ठुन छौ कला ख गे मस्ते नेने पिबेउ अले ओ मस्तेता झिसङ गने गठे छेलेउ थमन ढ्याउ खात वो मस्तेता गे ठुके बेउ ढ्याउपट्टि कला डटरसा वहे बालामापट्टि सेनामी जी ढ्याउ झिसङ सिगर चस्गा एजुनी ठो सेनामी ढ्याउ अपु ज्यान मगो अगुली अठो सामाजिक सञ्जाले ठंकने एसिया परिणाम वे ढुने साथ यो सेनामी तेता ढ्यावा चौ झिसङ त्याक चोसगा तर अयाउ यु सोटरसा दकुम पछि उलिए जिम्मेवार द झिसङ ठिक चोसगा मात्र झि विद्यार्थी अथवा अभिभावक अथवा शिक्षक सेनामी तेउ ढ्याउपट्टि झिसङ ठिक मचवा थो समय खे थो यु खे सुजियो चौन डटरसा झिसम मस्तेता बुङ्केउ ढ्याउ सोयन यको अपो पिनेयाउपट्टि खाट मस्तके टेउ समय जियो व्याच चौंड जस्तो प्रविधि विकास जियो व्याच ने म जियो चुने म जियो न चोचौंड तर वो प्रविधि आटा बाल्लाक न्यवेउ अथवा छेलेउ ढ्याउ सोयन परिवार पाखन मामबौ पाखन वकिता बाम्लाको मस्तेता छेल ट्याटो डला ढ्याटिन्छौँ त्यसो मस्त सुङ्क चोङ लगेर छेसन ट्याटे जुल अले छौ मोबाइल बिजुल अले बनेउ सोयन मस्ते वो मोबाइले छुसेउ ठ गेम बन मिटेउला अथवा मेमेउ सुएउला वो कि यो यु वाङको उठे झिसन ट्याको चोसगा एजुनी मेउ छौ छुडरसा झिगे ठो 76 साल लिपा जो गो कोभिड ख संक्रमण ख ओ कियङ मस्ते बनेउपट्टि इच्छा बनेउ तरिका फरक जियो या छौन झिसन ट्याको चोसगा गेकी अछि नापा बुङाबले झि स्कुल हे बुङाबले ढसङ कलेज हे बुङाबले ढसा झि थपुङ शिक्षक तेरा म वङ जिमटा बंगव्या मठन जासा क्लास खाली जुल रग ढाया झिसन ट्याउ झि मस्तेता म वाने म अवस्था जे ढुङ्ला एजुनी प्रविधि नापनापा एको मेउपट्टि न समस्या त वो जुले बच्चा सेनामी पिन्दा न ठाकुयो चौन झिसन ठिक चोसगा एजुनी पूर्ण वातावरण चाहिँ दो एकदमै गु खिचा दैदिल इन चेन्ज या चंगुदु इ कथा छिपिन हे ज्यामा थकान थया दिला छिस
अधिक छौ अनुभव न दुचिके अनुभव कथा न कना दी त जी इना पेना छ न कथे कि नेपाली शिक्षा प्रणाली प्रति छुगु विचार छुदु छुदाथे थन गो आँखा बोंके गु पह अले वो जाँच क्या गु पह प्याची जु कि मजु यदि ठुके हिपा हे मागु खस चाहिँ गु कथा या हिपा या चाहिँ छिसा आशा या नालिया जिसन तहमाला रस 2028 साल यो नुगु शिक्षा ऐन हे दुने साट खला शिक्षा क्षेत्र के 60% यको जियो व्याचौ ड तर अझिगु नेपाल याउपट्टि मुकङ अवस्था अवस्थिति स्वयं जी विदेशी शिक्षा पाखङ प्रभाव यको जुजुले अले विदेशी तेउ सहयोग खङ जी नेपाल याउ शिक्षा प्रणाली त हने यंक चोङ जुजुले जी नेपामी तेउ गुलिङ अवस्था जिउ जीवन शैली नपाङ स्वापु मरो जुले पचा ठाकुए ट्याम अयाउ हिसाबन ट्याउ जुलरसा गुलिङ भूगोल जी ग्लोबलाइजेसन जगटाए हरेक हिसाब संचार माध्यम संग हरेक हिसाब जिसन शिक्षा खेन उले प्रभाव परे जुड अयाउ शिक्षा प्रणाली के धाठें ट्याउ जुलरसा एक लिसिन 3 तक जी विद्यार्थी तेटा जाँचे क्यामरो जी कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम जगटाए हजुर ओ किन जग मस्तेता पास्यामो तर स्कुल अवस्था विद्यालय अवस्था छुडरसा जिउ नेपालले प्राइवेट स्कुल टनन्द निजी स्कुल टनन्द सरकारी स्कुल टनन्द तर ठु सरकारी स्कुले जाँच क्यामहरू जगत हायो वान अथवा निजी स्कुले हरेक मस्तेता इले 1 महिना लक्ष्य छक निलय छक जाँच क्यान टु चोचने अले वो हिसाबन स्वेउ जुलरसा गुली अभिभावक तेसन ठमस्त गु ठासे ठेनाले ढ्याउपट्टि स्वे माल रसा वो परीक्षा वो मूल्यांकन क स्वे जुल अले जिउ सरकारी स्कुले सार्वजनिक स्कुले जाँच मकाबले परीक्षण मयाबले अले सुयाटाले गो मास्टर तेसन ठो जागिर दगर नेचनाला अथवा तरफ दगर नेचनाला ढ्याउपट्टि अवस्था खाने दौ जुले बाध्य पारेङ सरकारी स्कुल यापुङ गुलिङ व्यवस्थापक तेसन 1 लिसिन 3 तक न जाँचे क्यामाला चोचौंड क्यामो मखो तर जाँच क्यामाला चोचौंड त वो गु व्यवस्थित रूप क्यास व्यवस्था या मौको वो व्यवस्था मजु जुलिन जाँच खं जियो चोचौंड तर वो जुन जी 1 लिसिन 3 तक जिसन लिपा सर्टिफिकेट मार्कशीट त देखेबले या क्यास अनुसार यहाँ देखे म र वो गु अभिभावक डेटा जिसन सन्तुष्टि या निन्टिङ विद्यार्थी त्यो स्तर उन्नति या मौजुजुली वो परीक्षा क्यामो बाध्यता चाहिँ जुएछ छौंड र त्यो 4-5 लिसिङ परीक्षा क्याउड तर 100% के 50% जगह क्याउ 4-5-6-7 के अले 8 लिसिन तिनी 75 वो 25 अठिन जाँच क्याउड प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक न द अझै अले थ्योरिटिकल धने सैद्धान्तिक न दौजुली धटेन ट्याउ जुलरसा मस्तेसँग प्रयोग यायाङ बन्नरसा बालाउ ठासे लाइखो लन चौंड बुलिङ ठासे तर जीवन नापनापाङ स्वापु डौपट्टि शिक्षा मजु जुया निन्टिङ थाकुए ट्यामगा अले साथसाथै जिसन सैद्धान्तिक अले पास्याउ हिसाब जग बनिमाल वंकेमाल एजुनी ठु पास जे रुंग जिन छुयाउले गना ठासे वंग ज्यायाउले ढ्याउपट्टि वो स्थिति नेपालले शिक्षा क्षेत्र के मरु जुने शिक्षा प्रणाली के मरु जुने बोन शिरल पासल मास्टर्स डिग्री छेंगटु पासल पीएचडी छेंगटु पासल अले अजिन्छु याउले जिन्छु ज्यायाउले ढ्याउपट्टि वो निश्चित मजु जुले अले गुलिङ युवा पासापुङ बोने ढुङ्कपुङ बो चम्पुङ योको पिने वो चौचौन ट्याको चोङा ओगिटा अझिसँग बौद्धिक पलायन जग ट्याचो चोङा वो बौद्धिक पलायन यङ एकदमै नेपालयाटा ठाकुयन चोचौंड नुकसान जियो चोचौंड मस्त वो बुढाबुढी जग बाकी जीवला
ढाउ जिसन शंका न यो चोचुंड ठुकी नीति सुनावास कि माथे जो गते नीतिगत सुधारला जुया चंगुदु तर उत व्यवहारिक रूपमा जिस कार्यान्वयन या त चाहिँ उलिए समस्या त वया चंगुदु निसा उकै नीति चाहिँ सुना चाहिँ पहलियामा गुख छुके चाहिँ हिउपा हेमा गुख ठुकी विशेषसँग सरकारी पक्षखे हनेवानेमा जस्तो युवा पीढी त छेवानाले अठे छ्या जुलाले मे पनि देशे वंग ज्याय म अवस्था छु जुलाले सा हजुर मेगो डांस युग्यापटी जिसम विरोधीसँग जी इतिहास या डांस तेटा थ मण्डठे न्यायु मियु त्याउपटी जिसम बोन्चोसँग अ झिए थए ढेवा पुय फुल डांस जुवानेपटी जुयचोसँग वो मण्डय वो लेतय वाङयाम पक्कान मको ठौ हिचटे ठौ देशे हे फुके दशा सिरिके दशा ठौ देशे त हनेयंके दशा यको युबाट चाहे जुयचौ दनिसा तर थाना याउपटी परिस्थिति मरुजुले यको वचौ जिसं खचोगा अठुगिटा जिसं बन्ड या निन्टिङ अथवा जिउ नेपाली ते निन्टिङ चाहिँ थाना न विभिन्न क्षेत्रके विभिन्न उद्योग त सञ्चालन यामाल विकास या पूर्वाधार त हेमाल वो कि यको प्रतिशत चाहिँ झि नेपाली ते राहे टेम नेपाली युवा ते राहे प्रोत्साहन या म ढाउपटी अझो योजना त हलरसा पक्का न झि नेपाली त पिनेवाने चाहे जिमको अलि साथसाथै थाना ज्यायै पुङ गुलिङ युवा त अथवा गुलिङ अफिसर त शिक्षक डेटा चाहिँ बिउ पारिश्रमिक छ जुन ख वो पारिश्रमिक केन यको मनु त चित्त बुझे मजुजुलिन वानाला ढाउपटी झिसँग अनुसन्धान या बहजो एजुले छुज्यो वाउ ढाउपटी हरेक छे ढाउ जुलरसा छिउ जिउ छे छमान छमा वचौ झिसँग ट्याको चोचङ उकिटा बोने निन्टे जाला अले थगेपटी झि नेपालले चौ बुलिङ कलेज युनिभर्सिटी त खाली जिउ हुँचौँ तर विदेशी युनिभर्सिटी त बाल्न हुँचौँ यदि अठे जुलरसा विदेशी बङ्क्यु पद्धति अले झिरा नेपालले बङ्क्यु पद्धति छुलेसा वो झिसन ठुक स्वेमाल अले विदेशी सोनु बन्यो जुलरसा सोनु अमसन ज्यायजी अले थटा कमेन यापटी ठ्या द्या चुनी ठ बन ठमन्टो कमाया त ठटुम बनेपटी ठ्या त व्यवस्था जियो चुनाला वो थुइक झिउ नेपाली न या त रसा पक्कान झि नेपाली तेरा चाहिँ हनेके फैला ढ्याटिन्छौँ हजुर तो बालागु विचार ख सरकार ठुके वाचागु वाचाकी मादैगु छुगु विचार जुल आनक तिनी एसएलसीयु एसयु रिजल्ट न प्यावगु जुल नापा जसा टपर तेगुपति छुट्टै हे भ्यालु दैगु आ 4GPA दैगुला सुये मखे डुङ्क्ल तको सानो हयाना चौजुल नाप 4GPA हपिन छन झुटो शिक्षा प्रणाली त हे दोष बिमाली जी इंग्लिशला एम त वगु जुल तर स्थानीय भाषा नेपाली भाषा चाहिँ उलिहे कमजोर जुया चंगुदु बालाको चुइमरु सुदा सुदी हे कवि कमजोर जुया चंगु के चाहिँ छुधायाली थोक विषय त्याउ जुल रसा 2052 साल निसे जीवंक चुनाव ख अयाउ युखे त्याउ जुल रसा नापा बोनिपु मस्त प्रविधि खं तापन चोङ समय युख तर अयापु मस्त यको प्रविधि नापनापन चोङु यु तर दुखसिय थौ जीवने वयुपटी समस्या टगे समाधान याउपटी वो स्वेउ खुबी अयापु मस्तके तेउ इच्छा मरु जिन छिन्दा दिला वो गु छौ झिसन नेपाली खन चेउहे मसे वला अंग्रेजी स ढाउपटी खान जुन ढाडी प्रविधि मरुसा वो गुणस्तर दु ठु थौ प्रविधि दशा परिणाम न दत परिमाण दत तर वो गुणस्तर वो क्वालिटी चाहिँ खनि मन त मोज यावन एकदम थुगी थमये भोग्याङ थमये बंकाको मस्ते छ बिदा कावाने माल जग टाइपले चिठी छौचो जग टाइपले लेख्न आउँदैन तपाईले लेख्दिनुस् न टाइपले चिठाय लया चप्से छौ उठाउ जे विद्यार्थी तेके वो याउपटी अभ्यास कम जोवा शिव तर अभ्यास मरो अले अंग्रेजी विषय के ट्याउ जुलरसा अंग्रेजी के यको कम विद्यार्थी फेल जिउ ख हजुर अयाउ अंग्रेजी स्वेउ जुलरसा कम्युनिकेबल अंग्रेजी त कम्युनिकेटिभ अंग्रेजी ट्यामाल
अब कम्युनिकेटिभ इङ्ग्लिस जुजुले बाल्लाको ग्रामेटिकल मिलिया म ढ्याउन मरु ओके भाव वे हुन्छ ल एजुने एको विद्यार्थी अंग्रेजी के पास छु कोही निसिङ अंग्रेजी स्कुल के प्राइवेट स्कुल के बोच बो मस्त के अध्ययन बाल्लाको यही पो मस्त के यहाँ स्वाभाविक रूपमा दैख दनन्द अयाबो मस्त के तर छिन्ध्या दिथे गु नक्साङ नेपाली यता हने के मको नेपाली चोङ अले वो नेपाली बालाको बने ढ्याउ 8 मया अमस्तेसँग रसोडी दीर्घ ढ्याउ छु रसो दीर्घ ए छ्यामाला अले बालाको ए छ्यात्रेमाला नेपाली के नेपाली विषय न छौ अंग्रेजी बने दशा छुक्या ढ्याउपट्टि न सोचेइ पो मस्त द हजुर हजुर नेपाल सरकार कुयो क्लास लिसिन चुठेंग सामाजिक विषय नेपाली खं एउटा यो चोङ द अले वो नेपाली खं याउ कुयो समस्या दग मस्त वो नेपाली खं बने मौजुले मस्तेउ सामाजिक विषय के नंबर कम जुला ढ्याउ न योको खाटो व्याच चोङ द हजुर हजुर तर झी नेपाली तेस ठौ प्याख वो विषय मबंक्ल ढासा झिउ देश याउ कानुनी भाषा त जी जनजीवन पाखङ जी विभिन्न जात जातीय भेट जी सुने वो खा नेपाली भाषा मबल रसाय झी अझ लिपालाई ट्याको चुसगा ठो बलाउ खा ख अंग्रेजी भाषा बलाको बने फै ठौ ठासे जुल मस्ते हिसाब तर झी कने भविष्य निन्टिङ ठौ भाषा जो बोलाकटे या निन्टिङ ठो नेपाली भाषा बुङको एकदमै बाला सराहनीय तर गुलिङ थासे निजी विद्यालय ते विद्यार्थी तेसम बालाको बने मफ ढ्याउ हिसाब परिवर्तन या मालिला ढ्याउपट्टि न खा वया चोचो हुन्छ एजने नेपाली भाषा जी समग्र राष्ट्रभाषा जुजुले ठोकिटा छौ समाचार अथवा संचार यङ्केपट्टि भाषा जुने ठुकिटा हने यङ्के डरसा अझ बान्ला जी अले झिठो 2074 साल अथवा 2072 साल याउपट्टि गो संविधान के उल्लेख जो अनुसार विद्यालय झी नगरपालिका अन्तर्गत जुले हरेक नगरपालिका अथवा गाउँपालिका ठमङ स्थानीय पाठ्यक्रम देखेमा ढ्याउपट्टि गु छौ बाङ्लाउपट्टि खा हुने हो क वो खाखङ वो ज्याखङ प्रत्येक भाषाभाषी अथवा सांस्कृतिक सामाजिक खाएता झिसँग अझ मस्तेता ठठ्ठुके बेटा अफु ख एजुले नेपाली भाषा जग्गा मको भाषा हरेक भाषा झिसँग सेकेमा मात्र झि नेपाली जग्गा सेको चुने अथवा नेवा भाइ जग्गा सेको चुने मको कि मिमी भाषा त अंग्रेजी आवश्यक जुल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्याउ जुल रसा अले झी छिमेकी भाषा त जसो झी हिन्दी भाषा झिसन सयार गटाइ तर हिन्दी भाषा खङ मेपुनाबाङ खाल्याउले झिसम मस्या एजोले थप झिसन चाइनिज भाषा सेकेउला अथवा जर्मनी भाषा सेकेउला हरेक भाषा त झिसन सोंगु पेंगु भाषा सेकटेउए बाङ्लाउपट्टि खाख एजोले थो नेपाली भाषा त न झिसन पोक्त रूपमा सेके बिल रसा झी ठमन छियाउ ठमन ठुयाउ किताब त चेफै ठौ मने चौं खाट ढ्याफै चुइफै ढ्याउपट्टि लगे जुइता हजुर गु धैर्यला भाषा यो महत्त्व न छ कना दिल नेपाली देशे राष्ट्र भाषा ढका जस्ता नेपाली त कया चंग हेदु तर शिक्षा क्षेत्र जक छ्याथो भाषिक विविध जुल नेपाली माध्यम बुङ्केगु बनेको थिए शिक्षा चाहिँ बालाई मको अंग्रेजी माध्यम बुङ्केगु बनेको थिए शिक्षा चाहिँ बालाई अति धाथि प्राइभेट स्कुलपट्टि शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय जुई सामुदायिक बनेको थिए शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय जुई मखु धकान मनुते के विचार दुनी उके चाहिँ छुध्यादि एक त झिसङ सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्कुले स्थायी जियो पुङ शिक्षक त जुइजुल अले वो सरकारिया लगानी जुइजुल अले वो सरकारिया लगानी घना डौख वो सरकारिया ये मुख्य दायित्व जी अना स्वेउपट्टि अले वो स्वे बोले वो स्कुले अथवा सरकार लगानी यो ट्याटो स्कुले शिक्षक तेउ भूमिका छुछु योजना लेसा ओकियाउ मस्तेसँग गेय गुणस्तर पिक्या चुजना ठ्याउपट्टि वो एसईई याउपट्टि नतिजा विबले अथवा 12 या नतिजा विबले जग म खुसी हरेक इले वाचाक चोजने मालगा कि स्वे मालगा यदि मया त रसा वडा दण्ड जरिवाना लिक्याउ वो या माला
गब्लेटग झिउ नेपालले सरकारी जागिर नेउ तर निजी स्कुले बङ्क्यौ प्राइभेट स्कुले बङ्क्यौ जी मस्त बाल्नाक्यौ अले बाल्नाको विदेश छेउपट्टि मानसिकता मनुटके दै अबलेटग झिउ देश्याउपट्टि सार्वजनिक स्कुल बाल्लाई झिसन ट्याको मचस्का एजुनि जस्तो झि सहरिया खाया टोटो छ ठा सहरे उली अनुगमन मूल्याङ्कन उली मजुद आसा बच्चा जगत तापाको वानरसा वो ठासे स्कुलेमा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष समाजक हने हे मला रसा चुनावे वाने माला गुली पार्टीगत रूपमा हने वयुजुला लाफुजी जुला वो लाफु वो स्थितिको यङ मस्तेता बङ्कैपट्टि अवस्था छुजिलेसा वो मास्टरियापट्टि दिमाग छुजिलेसा जी कांग्रेस जी एमाले जी फलाना जगह रहे बङ्की भले वो मस्त घुमासिया जुलरसा वो मस्ते भविष्य वम पालाको बिलाकी मबी वो सोचिया माला वो शिक्षा ऐन अनुसार बङ्क म बङ्क त्यापट्टि गना पद्धति र गना मूल्याङ्कन अथवा अनुगमन जी आना बानलाई त्याउ चिसन ठीक छ नि म गुलिङ जी 753 वटा स्थानीय तह खन गुरुपन स्वयमौख वो मसोलाला वो मसौल न जी सार्वजनिक स्कुल त लिपाला तला त्याथि चोङ त सार्वजनिक स्कुल सोय निजी स्कुल बाल्न चोङ द नगर रहे छिसन त्यावे चोसँग जस्तो झिउ भक्तपुर नगरपालिका सोट रसा 84% एससीखे उत्तीर्ण जोड विद्यार्थी त अवियु 23 गते जुन श्रावण 23 गते जहाँ जिउड उकी पाखन योको विद्यार्थी त पास जितिने अब थो 84% गठे भक्तपुर नगरपालिका उत्तीर्ण याफौक अठे डाटे मेमेउ नगरपालिका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका न या फटरसा झी संग गुलिङ झिठनेपो मास्टर टेसन दुखसिउक वो चाहिँ लिचो प्याई अले निजी स्कुलपट्टि बाल्न चोण्ड वो झिउ नतिजा खन क्यों चोण्ड स्वाभाविक ख तर निजी स्कुल ल्याउ छौ संस्थापक अथवा निजी देवा लगानी ट्याटो पनि न छौ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी देउजुने उन गठे ठौ लिचो क्याउलेसा ठ्याउपट्टि यको सोयु जुजुले उकी पाखङ अना बम्पो मस्त चाहिँ बाल्न चौं छिसन ठिक जोस्गा बामला ठ्याउपट्टि मखु तर छिसन छु ठ्यावा चौरसा झिगु नेपालले बनिपो मस्त सरकारी स्कुले बङ्ड अथवा निजी स्कुले बङ्ड प्राइभेट स्कुले बङ्ड ठ्याउ जुरसा वहे मस्त स छगुए जाँच बिलरसा वो स्थिति छोजिलेसा संख्या सरकारी स्कुले आपे कमै जगह पास जु खाने त अले निजी स्कुले आपे 10 जना बिलरसा 10 जना पास जिल अझ 4 जीपीए 9 जना वेफ एजले वो स्थिति के जुन नेगु निजी हो सार्वजनिक स्कुले आपे कम्पिटिसन छौ ठासे चोङ लास्ट अन्तिमे छौ ठासे चोङ प्रतिस्पर्धा या मालनिसा वो मिले मजोला ढ्याटेनन चौ एजले छौए या उजुलरसा तो निजी स्कुल तेटान गे नियम गेउसा वो चाहिँ स्वतरसा बाला जिल्ला अले साथसाथै सार्वजनिक स्कुल बाला के उजुलरसा सरकार पाखहे सरकारी जागिर न्या चोम्पुङ गुलिङ सेवा बिपुङ अथवा सेवा क्या चोम्पुङ मन्तक वेकअपनी सन्तान तेटान सरकारी स्कुले बङ्के म ढ्याउ जुलरसा अले सरकार अनुगमन अवलोकन निरीक्षण ढ्याउपट्टि जियौई अले हरेक ठासे शिक्षक तेसन थौ फौ काठ बङ्केउ अथवा थके क्यापेसिटी देकेउ ढ्याउपट्टि सुई अले थ अपडेट जे म ढ्याउपट्टि जुई अले गना मसोलो रसा ढ्याउपट्टि ज्याजुलाला ठ चाहिँ लिने चोनेपट्टि खाजुलाला ठ व्यक्तिगत विकास जुल तर मस्त चाहिँ विकास मजुल ढ्याउपट्टि खाने द अले गुली तराई पाखे मस्तेसन ढ्याउ छिसन न्यचोसगा अथवा झिटा स्कुले पढ्ना जिउ जुबु मस्तेसन ढ्याउ 11 बजे स्कुले वेउ 11 साढे 11 बजे सुठ्याउपट्टि एसेम्ब्ली है अले 2 बजे टाके स्कुले न मस्त छेवाने उजी ओ निछि च्याउ पिरियड टक बङ्के मौ नेहु पिरियड टक बङ्के मौ गु रुटिन ख उकी अन्यउ सोंगो पिरियड बङ्गे ढुङ्गा हुरे डग ढे वाने बले मस्ते टाइम खुशी जी वो ठौटा से द तर मस्ते जीवन प्रति यान छिसं घाटिया चौंडनी छ एजले अझै ठासे छिसं सरकार गे अनुगमन मया ढापटी सोचाटरसा अझ बालाइला अझ बालना अझ गुप्ती विचार जुल आछि बासु माबी
खोपया बासुमाबी 13 वर्ष तक प्राचार्य भूमिका कया ज्याख यहाँ दिल छिछम छगु सामुदायिक विद्यालय प्राचार्य जिया ज्याख यहाँ दिल छगु दशके छिस अन ज्याख यहाँ छगु सामान्य सामुदायिक विद्यालय या त नमुना बनेको थी देखा दिल उगु सामान्य बनेको थी या त नमुना बनेको थी देखेको नीति सुसुयागु भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण जुइजे विद्यालय व्यवस्थापन समिति यागु स्थानीय निकाय वा प्रमुख यागु ख उसका कनादिसले सामुदायिक स्कुल त्यहाँदुने साट समुदाय या एकै लाड बासु स्कुल 2019 सालले स्थापना जोगु ढ्यावे बास ब्यासी अथवा छि भक्तपुरे खोपे चम्पुङ अग्रज शिक्षाविद राजनीतिज्ञ अले बुद्धिजीवी टेउ पहल खये ट्वाले आपुन दाजुकिजापुन टके पिन्यु यको पहल खङ वो बासु स्कुल देखो ख अले वो बासु स्कुलले जगमको हरेक भक्तपुरिया गुली स्कुल त स्थापना यता वो एकदमै जी ट्वाले टोब अले समुदाय बालाउपट्टि सहयोग अले सुविधा त जिसँग खचोसँग वेकअप नि पाखङ अले वो स्कुलले जिसँग था आफै न बङ्गाउ जुजुने 2038 39 40 साल तक जियाना बङ्गाउ ख 7 कक्षा तक आना बङ्गाउ ख वो इले न जिता बङ्कपुङ शिक्षक नापा नापा जिन ज्याया अवसर त दाउ ख अले अना बासु स्कुलले प्रज्योड्युमा जी बालमुकुन्द बासुकलायो 60 वर्ष या अनिवार्य अवकाश जे ढुङ्क जी अबले नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघ अध्यक्ष अले साथसाथै जी बङ्कनन चोङाउ जुल अले जी भक्तपुर नगरपालिका ट्याउ जुलर्सा भक्तपुर जिल्ला मिसा मस्तेसँग नेतृत्व यहाँ ट्याटो स्कुल कमै खाने ड हजुर एजुने ठो भक्तपुरे ठो देशे थायो नेपाल मज किसान पार्टी अन्तर्गत या स्कुलले ढासन जो ट्याउ जुलर्सा वो अन्तर्गत मडासा वेकअप न्यू रेकटेक हरेक इले सल्लाह सुझाव त बियोडी जुल जी मिस्त छ्या मटेउले ढ्याउपट्टि अले टराङ्गो खला बला जो जुल ले वो काठं ठट्ठी झिस या फैला मफैला एकदमै ग्याङपट्टि एकदमै ठाकुइला ठो ग्यासाजी सकुसिन जु र ढ्याडिल तर जुएबले छुयाउ ढ्याउपट्टि न जुयु जुल एजुले ठो बासु स्कुल ढ्याउ मात्र झी आना बुङ्की उपुङ मास्टर टेउ जगमको आना व्यवस्था यहाँ दिपुङ व्यवस्थापन समिति आउ जगमको तो जी समग्र जी नेपाल ल्याउ जी भक्तपुर याउ जुजुले ज्याया माली ढ्याउपट्टि सुझाव त जुजुले अले प्र जुजुल याउ जुल एजुले झिसङ याउ गु प्र जुयाउ का वो प्र जुयाउ अवस्था के ठिक खेक ढ्याउ जुलर्सा एकदमै इटिमिटी का क्षमा मिसा मस्त उलिमुछि शिक्षक टेउ नेने गय पिबेउ गय खाँड्याउ गय मिटिङ टेउ उलिमुछि विद्यार्थी तेता गय हने हेउ ढ्याउपट्टि एकदमै ठाकु ज्याङ ख तर याक्चाङ याउ पक्कै न मको अना स्कुलले शिक्षक द टिम द अले व्यवस्थापन समिति द अरे ढ्याटे नापा प्रय जुल भुबु प्रय जुल अले ठटा बङ्कपुङ शिक्षक तय जुल वेकअपिसङ हरेक इले हरेक समय के सल्लाह सुझाव त ले ग्वाली त यहाँ दिउ जुलिन चि आटेयाङ आउट हेमाल अले वो बीचे उतार चढ़ाव न जो गुलिन ठासे सुरु के हरेक समाज मिस्तेटा स्वीकार मयै जोजना या फैला ढ्याउपट्टि शङ्का आलोचना आत्मालोचना जो स्वाभाविक ख तर झिसँग ज्याया बोले हरेक अग्रज आदरणीय व्यक्तित्व पाखङ सल्लाह सुझाव कायबले
जिसं या फैला ढ्याउ आठ वो जुलिन वो प्रय भूमिका जिसं मेटाउ ख हजुर प्र जुयाबले मात्र झी याक्चा ज्या मसाने उजुली हरेक खाँट हरेक ज्याट याबले सल्लाह सुझाव पाखे या उजुली अफुटाया एज ए शिक्षक जग जुयाबले न झी अग्रसर पुना पाहे ज्यासँग उजुला अले ठगेपट्टि प्र जुयाबले न याक्चा प्र दग रह्यो मचाउ जुली शिक्षकला प्रला ढ्याउपट्टि जुल सीट खेच्ने ए जी प्र योजना ढ्याटिन चुने तर लिपा झी ज्याया क्लास त क्या हो अले सक्ले पासा पुन्ना पाए मिले जियो जासाने जुने अलि फरक मटाया हजुर सकसियो गुहालिना चाहिँ बोनीको थि त निहनी हे फगु तका छिसाको ख खाना दिला अले नापन ग्या ग्या यानुसा सफल जिल्ला दकाना अनुभव करना दिला अते हे 2081 साल असार्य 16 गते छिसा प्र पाखे थगु भाला जिम्मेवारी तोता गणेश मावि सामान्य शिक्षक कथा सरुवाई माग्याना ओके झाया दिगु जुल नापायु दिनचर्या व्यस्ततायु दिनचर्या मलाई अपो जिम्मेवारी दु नाप ठाउँ कने चाहिँ सामान्य शिक्षक कथा मेगो स्कुले ज्या खयना चना दिबले यो अनुभव चाहिँ गथे ज्या चना उचकन कना दिसाले एक त बासु स्कुल गणेश मावि जी सरुवा ज्या छकोचा जिङ खाण्डा मटिटया हजुर बासु स्कुले 52 साल टक या 11-12 टक कक्षा दौजुल उच्च मावि ध अबले चाहिँ हजुर अले बिस्तारै झिसन डकुस्याउ सक्लेस्याउ सहयोग खं सुझाव खं झी साधारण शिक्षा जग मकुसिङ प्राविधिक शिक्षा न हे माल ढ्याउ हिसाब 2074 साले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ डिप्लोमा लेभल आउँदा हजुर अले 2075 साले डिप्लोमा लेभल खे एग्रीकल्चर प्लान्ट साइन्स लगेर 3 वर्षे कार्यक्रम त आउजुल अले 80 साल यो असार पाखे जिसँग एप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम जगत आयो 2 वर्षे जी ज्यान आखन बन्यो ज्यान याइपट्टि अले झी कमै नन्दैपट्टि वो सिटी भिटी पाखन हयाउजुल अले डिप्लोमा तक ब्याचलर तक दौजुल अले जिछमा प्रावि लेभल यामा शिक्षक ख तर एसान अबले झिरा विश्वाससँग प्रके झिरा नियुक्तियाट सरङ झी बालमुकुण्ड सरङ निमित्त प्रय जिमा बिय दिल ओ हिसाब ज्यायन जिछमा प्रावि जुजुले झी मावि सञ्चालन या निम्तिङ प्र मावि आमाय जेम ढ्याउ झी शिक्षा नियम खेनन ड जोहे म ढ्याउ चाहिँ मरु जिगे थौ क्वालिफिकेसन दौ जुलिन जी प्रावि जुसन जे ड स्थायी जुलिन ख एजुले तर थमङ सोयन जी क्वालिफिकेसन प्लस तहगत रूपन मिले जुकुन दतरसा ओ ज्या बालाक हनेवानीला ढ्याउपट्टि सोयन जी थमन टोट अले जी छठासन ज्यासने म ढ्याउन मरु गे जी ज्यासँग ठा बालाक हने जङ हने ज्याक त्याटका ख अठे ट्याटे झिउ खपे चौं स्कुल त विद्यालय त छौजको नमुना याउ मखुसी मेमेउन नमुना यायावाने म ढ्याउपट्टि झिसङ मने तय मेरो स्कुल ताने झिसङ थमम फौ चौपट्टि ग्वाली याउ या हिसाब जी चाहिँ गणेश स्कुले असार 17 गते लिसी हाजिर जुयाउ ख नगरपालिका नगर शिक्षा समिति जिता 5 गते लिसी काज सरुवा यो बिउख अचे जी काज सरुवायङ अखे गणेश स्कुले ज्याउ ख अघि छिन ढ्याडी अनुसार प्र जुयाबले वो अयौ समय खे छुखले जा ढ्याउपट्टि तालर छ जी नकटिनी जी उख्नु हे तिनी असार बले हे तिनी जी 20 गते तिनी जी छौ थेसिस डिफेन्स यांगा यको लिकुङ चोचोङ ज्याया मफाउ थेसिस छौ जी डिफेन्स यांगा उडा अले ठौ व्यक्तिगत ज्यातन लिकुङ चौ यांगा ठो इले जुल अले सुन्थे बनी जी मेउपट्टि ज्या लगभग सुंखे चोचङा उडा अले ठौ छेयाउपट्टि न 50 ज्याट या त्याउपट्टि जुजुले ग्वालियाउपट्टि जे किजा पिन्डा बौ पिन्डा ग्वालियाउ ज्या यो चोचङडा सिम्पल साधारण जीवन गेजुइट हाउपट्टि न छौ अनुभव याउपट्टि
जियो चोचोङ तर ऐसा न थमम फटे चोटे मात्र जी समाजन जिता शिवपुन ठुकुन ढय ट्याटे दुने साट जिसन थमन थटे शुटे फटे चोटे ग्वाली चाहिँ या म ढ्याउपट्टि मने दौ जुया निन्टी छुन्छुङ यो चोङाउड तर ठोहे या डग ढय जी अझै निर्केउल मयाने बोंके वेला अथवा जिन चोवे याला ढ्याउपट्टि न जी निर्णय मयाने तर स्कुले वाने बोले द 5:30 बजे तक स्कुले अजुरी शिक्षक तेउ पाखङ नु ठासी वाने बोले थौवेट वाले जुसान नुपु मस्त जुल नुपु व्यवस्थापन जुल वो ठासे जी भिजे जेटा यो समय लगे जुनी एजुले अनाजी भिजे जुया निन्टिङ पासपु नापाङ बालाको हने ज्या निन्टिङ जु गृह कार्य जुया चोचौंडनी तर बोंकेउ या हिसाबन जुलरस नापा जी 8 9 10 11 12 ब्याचलर तक बोंको चुङामा जुने बच्चा एक्सरसाइज चाहिँ मस्तेटा बोंके निन्टिङ बच्चा एक्सरसाइज मतलब ठौ गृह कार्य या म खाने द तर ऐसा न झिसङ थ प्रशासनिक रूपमा स्वयं चुले अना गुलिङ पासा पिन्टा छुङ सहयोगी या मौ डटरसा उके चाहिँ न्यज्याउपट्टि जुयो चोचौङ द वेक पिसन न्यनेउ कनेउ न जुयो चोचौङ द छगु सक्स्ता गन आबद्ध जुई अन वो पदीय जिम्मेवारी दै वो मदेउ के चाहिँ गुलिपा ज्याख यही बले चाहिँ वे थौ डाइटो अपोए दे जस्तो नेतृत्व ढ्याउ ठौ कपाले लाउपट्टि खाजुला यदि ठो ज्या पुरा मजुलर सा ठेजुई ढ्याउपट्टि वो मने दैजुल नि या ठेसान ठो ज्या त पुरा या म ढ्याउ लगे जिजुल हने वानी जुल निर्देशन बिजुल नाप चाहिँ निर्देशन बिय चोचङाउली फरक ठुली जग्गा कि वो निर्देशन थमन चाहिँ कयो बालाको न्यबेउ ढ्याउपट्टि वो जियो चाहिँ खाने द लगभग 21-22 दिन जिङ क्लास के न हजुर बालाय चौचौं द ज्याख पुवंके गुनीति छुन संस्था ज्याख पुवंके गुनीति चाहिँ पद आवश्यक जुई वा जुई मखु पौडे मुख्य ढ्याउ मखु ज्यायै पिन्ता तर छुनछुङ ख पद सम्मान ख वा जिम्मेवारी ख जिम्मेवारी मुख्य गुलिसिया चाहिँ जी ज्याज के हैन तर अठिसा जित चाहिँ पद मव जिगुपति जसे मव धकाना धाइपिन त छु देहाती वो जस केटा जिसन ज्यायाउन मखु जिता जस बिया ढ्याउ सुएन मेप्सन छन् फोयाउ डने एकदम बाला ढ्याके डटर छ ओटी बालाउ छुए मरु हजुर एसएस कि पास जु सानि से अनौपचारिक रूपमा छिस सेनामी कथा ज्याइना दिला औपचारिक रूपमा छि आबद्ध जुयाचना दिगु दु मसिका हे देखा दिगु दु मला एसएलसी पास जुइ साथी वए अनौपचारिक रूप नप औपचारिक रूप सेनामी कथा ज्याख याना दिला मसिका हे सेनामी कथा पित बयाना दिला तो यात्रा या झोले तो शिक्षा या लागे ज्यासना चना दिगु इले नुगो मचिंगु लोमंकी मफैगु एछु अनुभव कया दिगु दु बंग जुबले आज सेनामी कथा है तो शिक्षा या लागे है सेनामी जुगु कारण है नुगो मचिने सोय थौ मन चञ्चल जी उठा चाहिँ बने उठासे बंके उठासे लगेजु गेची बच्चा जोर विबले छे चोन रसा झन जोर बडे जी त्याटे जोर पच्चा वसा स्कुले वान रसा एकदम आनन्द जी उठाको चोस्गा हजुर एजुले नुगो मचिने ढ्याउ मटाका हजुर जस्तो मछिङगो इ गथे कि त्यो सेनामी जुगो कारण ए अवसर पाखे बन्ची जुगो आयो छुंदु झन खुसी लगेजो द झिसङ सेंग छयापुङ मस्त बंग छयापुङ मस्त हरेक ठाठा से नर्सेस त अरे झिठै शिक्षक त अले डॉक्टर इंजीनियर त झिसङ हरेक ठासे वानेबले नाप्लाइबले नमस्ते मैम नमस्ते सर आउनछि बासुए तिनीला गना धाउपटी वेक पनि न्यस जुन धाडीबले जिदा एकदमै ओहो जिमबंगा पो मस्त थाना छौं जेसनाग थाना हाकिम जेसनाग ठोठासे लंचनाग अप्पुको झिसन ज्यानङ क्यायो मौका न झिसन क्याचोसगा एजोले
चित्त दुखे जो एकदम नुगो मछिउ ढ्याउ अठे लगे मजो भयो मरु हजुर छि थगु ज्या पाखे पेसा पाखे सन्तुष्ट जियादी तर ठाउँ कनि मस्ते छुद्रासा एको आखो भन्यो डॉक्टर इंजिनियर ज्यू व तापले भन्यो धक्कादाई सुनाना दाइमा खुके जिकनि कन्स वना चाहिँ टिचर जुई सेनामी जुई धकायो बिरलै जकदै गुलिन ठाउँ कनि ठो शिक्षा आयोग पाखे स्थायी दरबन्दी कया चपिदु वेका पिन लोकसेवा के असफल जुसा गर्न छु या मफसा चाहिँ विकल्प कथा चाहिँ सेनामी कथा वया चंगुदु ठुके चाहिँ छु ध्यादी छु विचार छु सेनामी कथा छौ जिसं वने पुठी मेन विद्यालय खे जि सेनामी तेसं थ शिक्षक जुयो शिक्षक पेशाप्रति मर्यादित अथवा बान्ला ठो ढ्याउपट्टि ट्याग मस्तेता इले विले खा काने उजुलो रसा मस्तेसन स्वीकार्य स्वाभाविक अले थ शिक्षक खए है बेकारी जी मास्टर जियागा मास्टर जोलिन जी छे दाने मखाना अथवा जी मस्तेता बान्लावे बंके मखाना ढ्याउपट्टि वो खात मस्ते वो बीचे वाना रसा थ हरेक ठासे ढ्या जुलो रसा वो मस्ते न चाहे जी बटी मको हजुर थमन छु बिला जसो जिसा तुलसी पित रसा न तुलसी विनी मेय द्वादशी कुनो जी निवटे पित एकादशी कुनो जी बाउन क्षेत्री ते संपित एजुली वो मस्तेता जिसन ढ्याबले अचिचा राउ कक्षा निसी है यदि मास्टर जुलरसा जिथे मास्टर जुलरसा अथवा बांग्लामा मास्टर जुलरसा जिउ देशया निन्टिङ ठयपु दक्ष जनशक्ति देशभक्ति जनशक्ति बांग्लापु मनुत तयार या दे ढ्याउपट्टि खाट जिसम बियन्टो चनरसा बनी गे जीवले मटा छपच्याइबले गुली खाने दैख अथे ड्याटे जी मास्टर ढ्यापु अयो मटायो टिबो बिपु मनुत ख ढ्याउपट्टि मस्तेता बेपट रसा ओ मस्ते पाखन जिन मास्टर जे ढ्याउपट्टि होइ त सरकारी नीति खेन मेमे जस्तो फिनल्यान्ड ढ्याउ देशे चाहिँ डक्ले मध्ये जे बंग चोम्पिन्दा अथवा मास्टर डेटा सेनामी डेटा एको मर्यादित द अलि तलब न एको द ढ्याउपट्टि द तर नेपालले न वो स्थिति बिस्तार बिस्तार वेन टाउँ द वो स्थिति हेया निन्ते दक्कुम क्षेत्र खं गृह कार्य त यात रसा जीव समाजे मास्टर जे मको टाइप हुन्छ सुये दैमो अले साथसाथै यको नम्बर हो पुङ डाक्टर इंजिनियर अले मेमे विषय बन्यो ढ्याउपट्टि जुन मानसिकता मुन्टगे दौख वो चाहिँ पुवाङ वो चाहिँ मटसान जिउ छसा मास्टर जे जुल रसा ठुली जीपीए वे म ढाल रसा अले तिनै जिउ शिक्षा क्षेत्र के हने वी नत्र सा द जीपीए 1.6 अथवा 1.6 डी प्लस तक वो पिन्छ मास्टर बन्यो के जी एजुकेशन बन्यो ढाल रसा ओके हन समस्या वे तिनी हजुर हजुर एजुले अझ ढ्याउ जुल रसा जिसा 4 जीपीए गु वो ख मस्ते अठंगने एको मस्ते वो ख जिसा हे बंकापु मस्ते 4 जीपीए उ खनिसा ख ख अथवा ए प्लस ए जगह ढ्याउ व्याचने ख एजुले वो मस्तेता चाहिँ बन्यो बंकेउ पटी ज्यात प्रति सकारात्मक धारणा जिसम बेफट रसा वो पक्कान जुइतिने छनु वो समय न उइतिने हजुर सेनामी कथा ज्याख नाचना दिगो इले हे सेनामी पिन्सा छुना दाइदासा जिम त चाहिँ चिरमाया मस्तथे व्यवहार या नाचना दिगो दु तखाना वेक पिन्सा नुगले त याचना दिगो दु अतेसा मस्ते यु भविष्य बालाके मादका थस शुगो ज्ञान या त इम त इनाचना दिपि सकल सेनामी पिन्ता चाहिँ दक्ले लिपा छु असना बियादी दक्ले नपा ढाउजलरसा जी क्षमा सेनामी जुय जीव परिवार या दहेद अले जीव समाज जीव देश याटा याब्ले हने क्या निन्टिङ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप पटुकटे या निन्टिङ जी शिक्षक पाख जी थ बंकापो मस्तेता न देश प्रति माया बेम ढ्याउपट्टि बुंक बंक जिस या फट रसा अले जिउ छौ बुंक्यौ अले धिवा तलब क्याउ जग मखुसी जिम बुंकापो मस्तेउ लिचो छुडलेसा अछुछु यहाँ चुनालेसा जी प्रति मस्तेउ धारणा छुडेलेसा ढ्याउपट्टि इले बिले वजो खात अन्तरक्रिया त बैठक त छलफल त याउ युडत रसा
वो पक्का न जी सेनामी जुयाव पुवाने नत्र रसा बंकल छौ सेसन वे अनम्यो परि सेसन वे ठो मस्त ठेजला एजला राई तर वो मस्तेटा छिसन गे उपचार यावलेसा वो उपचार विधि खं गे यंके वसा छम्मा जग मस्तेटा स यहाँ बालांगो बंके मालिसा एजनी वो पाखवान रसा जी सेनामी पासा पनिउ चाहिँ एको ज्या सेनामी तेवे द देश देख्यो ढावे सेनामी त्यो मुख्य लाड ढाडिन्छौँ त्यसो गुलिङ शिक्षक टेसनलाई ठु देश भारतै कसाङ जिल्ला नि आइसी तलब दई ढाउपट्टि मने दई पुनः दई तर आइसी डेट हुने साटै तरानीले साची लुयाउ जाए नै मखुची जाक वायाउ जाए नै खो जाकियाउ जाए नै खो एजोनी जाकियाउ जातको नेया निन्ति जी सस्टेन गेउ जेलसा मला वो जी शिक्षक पासा पिसं सोचेङ ठन मस्तेता नुबु प्रविधि खम बंक्या निन्ति छु अपडेट जेलसा गे अपडेट जेलसा नो प्रविधि छु अ समसामयिक विषय त छु व्याच उन्डलेसा जिउ देशे अस्थिति छु जिउ चुनालेसा ढाउपट्टि ठमनन ठिक मस्तेदानन ठिक बिलरसा ओ मस्तेस हामीले जी मेउ देशे तापला वानेर गडे सोचे हैन मको अले जिउ देशे देखेर गटाइ ठ माम्बौ हे पूजायङ नै ठ माम्बौ ताहे हने हे उडाइ ठ माम्बौ हे पूजायङ नै थाउ जिसङ ठिक जोसँग एजुनि शिक्षक पासा बिसङ मुख्य ठ बंगाउ काठङ ठमङ सेकाउ काठङ अले प्रविधि अनुसार ठ पद्धति न शिक्षण पद्धति न परिवर्तन यहाँ यंकला रसा अझ बाला जिल्ला शिक्षक छमान मोडेल न जेमाला वो मोडेल सदान सकारात्मक मोडेल जेमाला अले मिपसङ नकलियमा पटि न जेमाला हजुर व्यस्तताया बावजुद वा सुकमरुगो इले म सुकमरुगो इले न ई बिया दिला थगु नुगस पंका हलिमे थेकेगु गु होता बिया दिला ओके नि तेचिता युकेको सुबा बियाचना सुबा छिटान अले ठो कार्यक्रम ज्याजुयाटा न एको सुबा अले थटे जी सोकमी दाजुकिजा पिन्दा तराके पिन्दा नो बम्बालाउ खाबिय डेफे मदा छिटान सुबबिया सुबा हजुर सुक्मी भाजुमे जुपी हलिमे थया चंगो सया थौया बुए सेनामी मेजु अंबिका नेचेया स थेकेगो कुता यानागो ख वेकला धयादिउ थे सेनामी छम नेतृत्वदायी भूमिका जनादिमा व नेतृत्वकर्ता ख थकाना धयादिल दिया शिक्षा नीति नाप देशे छु कथाया हिउपा हेगु नीति सेनामी तेगु भूमिका छुजी थकाना वेकला कनाय दिउगु हेजुल अथे हे देशे जुया चंगु शिक्षा छु कथाया हिउपा हेमा सुना बिचाया गु ख थकाना वेकला थस कया दिगु अनुभव कथा कना दिगु हेजुल बलसका वेकया साचिक पिन्सन नेना दिल वा सम्बन्धित निकाय पाकेना थेंगु जुल थका चाहिँ जी फलसका जना थौयागु खलबला थौयागु हलिमे थयाचंगु सया अंबिका न्यायचें जुया सचित कथेताल चुना सला सुझाव दसा पक्किन सपुतया दिथका भल सकायचना मेगु बुए मे मछामा हने बहम व्यक्तिया स थुकेगु कुत ग्यागुजी मेगु बुतकै नीति जिता न बायोनेगु उजबिया दिस थौया तबा सुभा